Kaklemat ka bangarung magpanyasno na dia. Siya kasing VPP. Ngong baka no jing sngot yang tangga kerteng. Kalapin no lupa ya kamansiya mo jonga. Kataga kerteng jongka ka voice of the people party. Manang perkat baka di ka voice of the people party. Hindi halo kini giigjing ja paro nganod panong nganod pan patsisa ng mga don hapo kadai ka voice of someone. Kaba baro upay ba unsa tip Hatu ka party VPP, Voice of the People Party. Kandang pelat suspension ibarat adalbot ng room. Namar ko mangitip. Kala suspend yai sipor. Laisnam AA kan suspend. Hatu indang lain nakanika suspension. Ibarat adalbot ng room. Kung mangijutip ngila yosngo. Ngila yoi na magikamat ki jongi. Ngila yosngo na magiskor ki jongi. Ba ila siya suspend no sipor laisnam. Isya suspend na ka Voice of the People Party. Ya kata borok ngitip. Ngalaban no kidon kidaw kibakum ni kumtay. Haga jing ladangin sengap na ginong yalam jong ka party kiong da kumni ber kumtay ladangin sengap na kaliang jing barit iong da kumni kumtay ngim labang ngim sengutu. Da sengap ke jing party ngisungo kadai bagan suspend ladangin sengap ke jing barit bai keren barit ngisungo dehi ya kataru tang balong detang kita ki bamat detang kita ki bayat leng bai kita ibarat baga party kini ki sengutu bahai kata te laisnam ka party ka suspend ni tengah benang no laisnam kan poi syadu usnam ajar pupra ku mengitip ketika senam bah nginjit biang no ya kita ki kinong mikmat sya ka yung dorbar thawan kadai ka election MLA house na maju pra ku mengitip te kai ka ba ngala benong kalong ba hatu hadin bagani ka laisnam kaladap kejing syak suspend sipor ye ibarat geli kalong ba hatu ibarat idang lain na kanika suspension na kaliang juga party lada ka party hadin baladap ya kanika laisnam kan pelat no ya ka suspension ngalaban no ngidon ke jingkerman ba ibarat indang yo biang banyang kumukertong banyale ya election MLA na ka Notchlong constituency na ka party VPP Voice of the People Party hadin ba ladap kani laisnam lada ka party VPP syubu pat kampelat cu ka suspension kan syulong ban kan syukot ban akum ni tengala benong ba na ka party ayu ibarat in yang kum ukertong banyakun ya ka MLA election arjar popra sya ka ying dorbar thawan tengala benong ba hakajing perkat jongi kum ki breu hakajing perkat ke jonga ngala benong ba ngasngodei ba ka party VPP kanembu pelat adu laisnam hapo jong ni laisnam syuai ka election MLA lada ka kataru kedai jingkmi benya jang ka party ken ba hapo jong laisnam lada long bala kan pelat no ya kan ka suspension ya ibarat adalbot ti lada ka party hapo jong ni laisnam ba ka suspend ni kan pelat no ya ka suspension tengidon ka jingkerman ba inyo biang ya ketiket banyale biang sesisien ya ka MLA election na kan ka party ti lada
nakaliang ka parti katip kambhay kata ki iki baro kabaja kabayat telada kampelat syu ngala benong no kala syukut bet yang ni ka suspension license syupor kala syukut bet kumne kabamut ba naka parti iu kan ibarat inyang what happened baka parti VPP ka suspend no ibarat ngayui ba ibarat im simla benyau im simla sengusi ngiyoi ya kata kadur ka ba pu samerki ngi ta kadur ka ba kemen ke jongi bai ong ba ngam sngo gum tau meli bang sya suspend namar ba what speaker jong ke jela meglia uang bet ba ibarat adalbot ide utau full pledges u Emily naka VPP shulong no ba naka liang jong ka party VPP ka suspend i Henry habide bagi pagi jinge trekam ulong u Emily naka VPP hi te what apa deng kata baka party ka suspend i u pumut udap dah kacing teman namar boleh ngelak benong ba ngikum ki kasi ngidan kam kacing teli iwe balai ba ngisyak nyon balai ba ngisyak rule kiwe pat namar ba ngiki kasi para mengihi ngi syurut ngi medan kata kacing suntuk jemut te kay bang kwa benong golong ba nginlong kita gi bang smutu jengmut kenang ba kajela ka jongi kanyat bet kanyat renti sa sisien ngikwa baka parti VPP kan pediang biang ibarat syaka parti banlong uta UMLE bapura banya trekam banya yat yang kumbajulong hagi por ba mensua ringkat barkinong yalam ka parti lada kamlong kumta lada ka syukut no kumni ka bumut ba ke jingkeli galong ba naka ka political party by barit in yang kumukertong banyakun ya ka election amali house nam arja pra ngigum keksi ngikwa ba nginyateli ngikwa ba ngiat song gawe kenang ba kiwei pat kijat benriu kinam yo ban use kinam yo ban penankam kinam yo ban snakli ingi namar ble ngalak benong no de mengi ban rule de mengi ban order de mengi ban penyahat ya kakam te haswa bangan penkut ikani kalong ba ke jingkeli kalong ba hatu ka parti kenang pelat suspend em ibarat other bird hadin kini kelas 6